الحمد كيني والله مازاليس الريحة مدوارة. ايوه مش قراري نسطاس هذاك العصفر يزرع أمس بلي حفلة ونازل على وين ما كنزة سافا ابون بلوس. صحة عيدكم، عيد مبارك كل عام وانتي بخير، تعيدي بصحة العام وانتم والهنا. بخير. إن شاء الله يا ربي أجمعين. صحة عيدكم لا فامي، صحة عيدكم لي زامي. الزولة غنية تعقد ماك بيان الموطوني ديجا يفزع بوزلوف دوارة هاك دفرت طوزليا كيف ثاني دفرت طوزليا والله ظفرت الطوسي كثير. الصحة عيدك الحمون دينا باريس نتاثي عقبني يسون الحمونين باريس ربي تخلي اذكى باغي تبدا دوما سابس دو توت فاسون داك تاني لا سميت الحموة. Non mais ça va, nous connaissons ça va quand même par rapport à l'orson, nous c'est insupportable quand même. يحمق grave. ونغاسل نومي نكوني زاكي اساقي والله ما يروح الطوموبيل 40. قالوا لا بوليسيون ذاك باري باتي لي طرونط تعدد واحد 50 تموت. لا عاد تشوفها تمللتها برا غدب. الساقي حتى العيب هذيك يقعقزنا كوزيا ما تشيخسن من الميل والله صباحا كي انت صبحا كلام يودل دي دار اللايف مي لا كنت تراجعون لا اذا كيتراجعون جافي دي بروفيل كيما يافي دي في ما طلعتش بنات دوكا راني طلعتهم مازال ما طلعتهمش في الماشينه صح راني ماتشيتهم مازال ميم با ما طلعوش طماطشو سي بون عسى اللايف كاين زواج شغل الحيج ترجع النوفي اي دي قران كيني غتخدم أزول فلاوان صح العيد نوان. ميرسي بور فو كومونتير سي جونتي. ميرسي طابوتي بارطاجي سيتو كيمبايا كي جالس احسد انا نعقد الجميع نزولوش العده كدي فرنسا ولاش لامبيونس تمور ساليت دا نعقد الجميع نجا كنا تزلام انتردي فرنسا مي جا كنا كنت كاع لي فيديو سي تمور تنزلا تنكزم بوزلوف فك تاكل لي فيديو هكا نبضت يا اخي انا نمشي على دواره هادشي على دوار حمل غا دوار كيسيزي وكاين لا مياش كاع موسي فامي ديريكت اياش كاع مسيد كاين خلاص شوف كي سمعت باش تحسن سعيده من على الموطون دونك سا مدي ريان كولي لي فيديو الموطون لا ça me rappelle rien du tout خمي معاك قد مشاكل كي شويه سي مي مقرا نتاغدي مون نوفو سميت بونا قاني تحضر 7 سنين كاع عمري تروماتيزي افي خلاص مشيت هنا مضربينا جور سي جور اون سان امبوسيبل كو تسوى ما داك لي فراسا شوف بارطاجير بارطاجي ستابوتي ولا شوي ذاك يخدم ولا كيغدي يخدم الموسيقى كيف غدنا صحة عيدكم شويه. ميرسي امل صحة عيدك. ميرسي سفيان صحة عيدك عطاسي كاع صحة عيدك سفيان صحة عيدك لا صافا الحمد لله عطاسي كاع صحة العيد نونا عطاكم الصحة ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir les vœux العيد. j'ai pas répondu non donc صحة العيد normalement mais j'ai pas c'est là que de répondre j'ai passé la journée à خدمة حاشا répondre donc c'est mieux كيف ريبوند ايدا normalement elle répondra comme moi j'ai dit صحة عيدك en moi mais là encore خدمة على طاس كنكتب ميساجي وندخل نضاس فكرت كل ريبيرتوار هكني خما يوت العيد باش تحسيت لا فيديو صحة عيدك حتى في قاعد تخدم الموسيقى كسارة بلا لا يجوز لا يجوز لا يجوز دارنا tu pars de loin Sabrina tu pars de loin يا يما
أستاذ سبا. مسين النهار اليوم صحة عادي. عيدكم مسين النهار اليوم مبروك عيدكم مسين النهار اليوم صحة عيدكم مسين النهار اليوم مبروك عيدكم يا سعد من يفرح ليتي يا سعد من يفرح ليتي رفع عليها رب الكريم رفع عليها رب الكريم ودموعات باقي لا توصل كذا. العالمين ولا رحيم يكون مرحوم مسين نهار اليوم صحة عيدكم مسين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك هذا العيد علينا وعلى ناس قسنطينة يا أصحابي جاي فينا صحة عيدكم سهيتوا اليوم زينة الحباب كلكم نهار اليوم صحة عيدكم مسين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك هذا العيد ومسيان ديتي واحد ولا الوغ روحي. كريم كريم قولها كريم. صحة عيدكم تعيشوا دايم في الأمان الجميع كلكم مسين نهار اليوم صحة عيدكم مسين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدكم يا شباب يا شباب من السهر يا للصحاب فرحوا الشيب والشباب صحة عيدكم ونوفرنا عن الحباب الساعة كل يوم مسين نهار اليوم صحة عيدكم مسين نهار اليوم مبروك عيدكم كاين الكنزة كاين وليتي ديالها ويلي لا الاوريجينال. الزلف الاول صح العاد ونكوي الزول صحة العيدي صحة العيدي. صافا الزلف الاول صح علينا وناكلك المثل واش ناكل الزلف الاول تنميت الزول لم جيت نهرجك اليوم شكون الزول دار صحة العكس على بالك نقول لك واحد الزلف الحاجة. الأول صحة عيدكم مصطفى، صحة عيدك، صار توفيق عليك لم عيدك. جيت نقول لك صح عيدكم الله يسلمك ويعيشك عيدكم. خويا. الزلف الاول. حبيت صحة نقول لك علينا واحد الحاجة وناكل البنات ما المثل. يحبوش يدير لابريسيون هكذا. من الجماعة لا التميمون هذا على تكفى نهضروا على العيد. صافا الحمد لله. ليش اسمع ايوه ليش على ليش ايه بيان لم يا صافا عيطوا بيان عيدنا لا فرونسيز تما ما كاش عيد. فوالا على فرونسيز داكور ما كاش ناس هنا تخدم وما كاش با جور فيري لهنا صافي. سي با ويكاند المهم النية والله النية سلام.
Bah oui. ما تقوليش نزوجك ها. كيفاه؟ ما تقوليش نزوجك. صوب لمية. هم لا طلعت معك. ما لا طلعت معك. Non, parce que قلت لك تبدا تدير لا بريسيون لي في. يا لا 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 يا لا 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 صح العيد وانا الاحباب. الملتي غيلاس داكشي بلا غيلاس زمط ديريكت على الصالون. شكون دار؟ قلت لي لميا. قلت لك البنات ما يحبوش هكذاك. كي بريزونتي لهم واحد يضل يطلع ويقول لي يدير لي لا بريسيون يقول لي ماشي هذاك باين او ابريسي. انا جو تو دون ان كونساي كاع اللي يطلعوا هكا لا بريسيون بزاف. نو تطلع لازم تطلع تفكرني لازم بصح ما لازمش تقعد بزاف سينون لي في لو فوا مال هدايا. ربنا وكفيتو. صح عيدكم لا فامي. صح عليك. صح العيديك امين. صح العيديك امين. با الحمد لله جات نينا. طيب نينا. مازال La modération. ولكن ولا غندنيهم. نينا سي لا modération non. نينا شي كان دخل من الزهري كان دخل نشاط. فما تماتشين. ما هاد سنين تساكو زهر نون في دوالين كاين نساء. كان نزوج 2027 2028. والله on t'attendait. انوا Nina. Oui. ولا شي سويت خدمه لافيتاسيون. الصور بالتليفون. وي سيسيليا صح عيدك. سيسي صح العيد عزوله. سيسي صح العيد صح العيد. انا لي موديراتور بون كاع خدمه ماتشيغ بحال كي ماتشيغ 3 كوبل صافي 6 بيرسون ماتشيغ سين لي سون بابي عقشيش الكاس تمطوس هاك ماتشيغ ان اوتر كوبل دو اوتر كوبل داين سميرة تمطوس نير جميلة سي بون نورمالمون سعان لي كونتاكت سي بون. نوا دارنيا ماتشيغ دونك سامية سي بون. مجيد. ماتشي دار على 100 شويه. مجيد ماتشيغ هاك نادية. سامية ماتشيغ تاكل جميلة. مالك عاود ماتشيغ تاكل مع عالية دايوغ اسمها لا فيش. كيف ماتشي دار على 100. مازالوا يجيبوا لنا نمشيو فيك ما نقدر نمشيو فيك نسيوك. يجيبوا نمشيو فيك الدنيا. مرحبا ست عزيزتنا. صح العيد نوال. صح العيد بصباح جبت ولا لا فاد وصلنا هذا الوقت ساوي الغمد ولا شي كيم تنعطلع نبدا 19 من 20 كالكي نخمم على اللايف. داين سمحنا على 100. ياقك مريطة. عايز مالينا. صح العيديك ميرسي بوكو توفيق. Ouais, ça va? Ça va alhamdoulilah. هيك comment tu vas? والله الحمد لله très bien من قيمك. الحمد ماتشي لله. غنينا الماتشي غنعاود الماتشي عليا. Alia, je connais pas. Vous la connaissez pas parce que j'ai déjà matché. Regarde quelle affiche باش تبلوكي راه رقزنا. Ok. أنا عواد داك شمنينا كان ودخل بالزهراوي. نيكس ماتشي. ولاش لي ماتش. واوي.
امشي وطابوتي الخواص سيكا عينك لا سيكا الناس طابله بلا فاف بخامس تشبي حرام. اللي ناخذ ما يتماشينا بها. انا على عمراني ولا تروح على عمر. ميرسي سابينا. صحة يدك نينا. ميرسي واش هو بوكو كاع؟ صابرينا مصطفى دو بلبل اوسفالدو سميث امين صحة العيد المنيا صحة العيد بيبي كي صحة قراكي صحة العيد. ما لم يعني عرفتي داشي النيفرتاك صحة العيد منينا، صحة العيد ما سيديا. ولاد نينا شو ولاد نينا ما سيسيليا ولا وكذا نينا قوسي وكذا هذه قوسنا هذا الشيء هذاك هنا وياي. مصطفى مصطفى لا ما هيك والله انا يرمي نكي والله انا يرمي نكي. ما قرا كيقيم 132 الجزائري تقرا يهودي شي مني يجيب. 53. Il y a 53 droits des droits de 53. Il y a 50. راكم يتجروا ولا شي ولا واجا اجل ما سيسيليا هذه يا والله ما فامي سيسيليا غاليد Sicilien. Mais abandonné la mission. كي تقارني فينا كاين جو شارش انا مكبل ما يديباسيش 30 Tu t'es trompé de live, ma fille. راح تشوف live never. أنا خدمت des annonces كنية. باش tu fais une annonce كنية باش كنتمشكل أنا كم دي non oui 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 oui. هيجي كان هيجي قلن. نبغى نشكل أنا كل abonné تخسر. On fait pas ça ici. تعاود l'annonce كم نشوفها في اللايف. Osvaldo, on coupe le micro s'il vous plaît. بغيت ندخل من النص قاعد دير بريفي ونيك واحد تخشي شويه تيك واحد تدخل من النص قاعد دير بريفي. Excusez-moi, moi j'ai pas bien entendu donc. عمش؟ J'ai pas bien entendu ce qu'elle a dit. Alors Alia ناخذ سماتشي. Le palais de la princesse, il y a le palais de la princesse Mathieu, qu'est-ce que c'est donne droit de la تروح aller sans le tour. Mais ça n'a pas marché Coustine أنا خاطئة. أنا au palais de la princesse? Oui. Oui là il répondit là, il m'a pas répondu. Mais les miens, vous m'avez envoyé un message. Salut les filles, vont donc remplissez le. Mais moi, je fais pas Qui mes dit filles, qu'il y a un quand même. message? Non, Oui. c'est pas toi Osvaldo. Oui, je l'ai reçu. Osvaldo. Oui, les miens. Automatique ذكي دي اللايف t'appuies sur un truc, tout le monde le reçoit, مش حاجة تجيني. أيوه. إنه يسيي لي مش قاعدة ميساج. إيه غادي يبدل له ميساج لقينا bonjour les filles de l'art. Il n'a pas changé. كان رشيد كان أنا مشيت ما سيسيليا tu voulais dire quoi? Oui, c'est qui va rater la lumière, je quitte sur la live. عقذارة. Il y a la flèche باش ماكيير داتاس باش كانت تدفع الشوطة كي شوية ديفيرونت. للعيد. Contraire, la robe nette à la flemme. Merci. كاش تاقي لباس مي زوجة. C'est la seule robe kabyle. Si bah دوت la robe kabyle زوجة yes. هاك دوت la robe kabyle. هاك تاقي. ديما سامغا. T'en vas le mien? Ça va, alhamdoulilah. C'est bien, elle est زوج. Elle est تخمم les fiches. Elle est parce que les matchs les matchs elle est elle est داك. سالي د البروفيل جديد. انا سليم دما يعدى العيد هي ونجك جار هذاين انا ندب
انا كاين دمان. En plus, Toufik, c'est vraiment un profil sérieux. Voilà. توفيق وينك يبغى عند 50 ans يبغى يوصل 30 ans. زدت ولا ما بقيت عليهم ضرا. 35 ans الا قالت لي الزواج ولا قالت لي rien du tout, aucune concession. شو قروي وشي اللي بطيات سيتواسيون ستابل. jamais الزوج. Jamais. Vrai يوز jusqu'à 35 de 35 à 43 ans jamais الزواج. Ouais. Donc il a قد يوز entre 35 et 40 et 43 tu es sûr نضيد 40 واقيلا. نعم 37 خالد. 37 à 43 سنة نسيت إلا قصي لا تقبل يون 50 كتشيني 50 jamais يزوج. il faut de هذا استاقية. Oui, c'est vrai. C'est jamais se divorcer, jamais rien du tout. Ouais. لازم تاش 35 ترد داس قلعة واشري. داس محبيس. كم قرص داس نفكك شو. التوفيق تدعي اللي هو كدا ساقيو إلا قلت لي تدعي اللي هو كنا دستاقي عسى. هذا رسمي ماشي تونا عمل 10 غير 4 نعم 4. داكور دونك هنرجو. أنا راجل. هي سنة 53 تدي بريمير. divorcé c'est que كنتي شكاع. elle est divorcée مش طحت mais elle est divorcée. شعر الدنيا. Et Toufik يزوج ديجا شعر ولا jamais? الدنيا. non. لم يمكن. ايوا انت بالبال. ما غديولاش. ما نشق ما غديولاش. ديريكت يمكن وليد السين دي بروفيل وزرا مخمراسنا. لا بروفيل انتريسون مي فانا داوين سيت مورس. نظرتيني قلاش يا عيشي ماشي شي نهضر لا با بروبليم. فقط جامي الزوج. جامي الزوج وعار الشغل. ما تلقاش كاس بلي ماشي 53 ولا شي دير. هذا حفاظي. ماشي كتشيني ماشي كده. ماشي كتشيا. لأن بك قبل نيوس ديفورسي كيتشوف يلاه. Palais de la princesse. مازال يسبقيني غير روح. وفي غاز ديوني فينا كني نتيجة ارتيفيسيال كاع سي ريبوندي تصفحة كي قلق لي. حسني غنروح. سمير. Attends, daqui le palais de la princesse. Palais de la princesse ما تشيرك روح ضالي سون لو تور. ما تشيرك ديال حطها ياك. صدق ديك ما تشنسال. Oui, تنك وتبدل على الراي. وتبدل على الراي. كاهينة. وعار. يحطها. ما شاء الله هذا مستفهمين. موا ولتما امين 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 دو بيجا ولا قش قضية ميساج زول امين اكيد نذير. Donc du coup Malik il va attendre parce que ça je dois répondre des fiches séminaires. Il va attendre. Alors Amin t'exerce. جايه غيديروا صعيبه على فيش وكذا تدي بريمير. وي مي بصح تبغي تاوسيت ماشي فرنسي تبغي تاوي. يخدمها لي فيش كاينين غايد. ني غايد جا با فيش لي ودا كي كلاندي تموت تبغينا داوين سي فرنسا. ماشي انت موثين كاقدين ندير قاعدين ندير دونك ريجيون باريسيان سروي ديالكم. شنو هو لا بسدو انت ودي. أمين بجاية. امك فاهمه طول الكونسيبت تاعي. باري اي غواد. انواع ديال الناس فاهمه. اش دايره لا بروميير فوا ديالي. روح هنينا روح اسمع فهمانينا. زاد لو لايف كي شوف نزواج دونك مالا غدا تزوجوا بس لا ماينك الله يسلمك dire. Donc Lamia a créé un outil
un Un gars, agent, ça se met agent sur la veille. un agent, ouais. Agentique. Un Elle agent da- IA. elle fait Genre, il y a, rentrer, ok. elle te fait une fiche, تكتب اسمك، يركلي شو عليك يركلي، est-ce que tu es déjà marié, n'a jamais, fumeur, non fumeur, pratiquant, non pratiquant. Et après, acte matcher, des loutiniers, elle clique sur matcher, elle se dit faire est-ce qu'il y a un profil d'une fille qui correspond à Win Sarjot Kitchenia. Ok, bravo. Voilà. Idioline déjà. Idioline déjà, bien Tu sûr. nous as oui. déjà contacté qui est à la recherche de l'âme Ok, sœur. donc il faut que je donne mes critères, il faut que ça se passe Tu vas comment? répondre à un petit questionnaire. Que je vais recevoir sur Internet. Non, rien du tout. Après. Ah, non, non, Et t'as du des coup, gars là, en en live. direct. Oui, en direct. Sinon, live, il sert à rien. يا لطيف إيه مسحة Ah, ya, ma sahaba. Ça dénonce que t'es pratiquant, non pratiquant. C'est pas des questions. C'est pas des extrêmement, questions gênantes, hein. C'est des questions Ok, simples. vas-y, allez. Ah là, j'ai بسم très الله. prêt. hein. Aucun Tu es sûr, Zrada Zoujouriak? Zrada Zoujouriak, tu es sûr? Inch'Allah, oui, pourquoi pas. Dans ta tête, tu n'es pas décidé. C'est dans la quête du mariage. Mais si Non, tu as, non. tu veux dire, Daldagui, tu t'es dit, eh, tiens, pourquoi pas Zouja? Non. نقط نكتب المكتوبة, pourquoi pas. Et j'ai oublié de dire un truc, la cam est obligatoire. Oh là là. Alors, Glara, tu gardes la cam. En même temps, tu m'envoies un petit message. Je vais regarder ton profil. En même temps, je vais le garder. Anouel, est-ce que Zada Michel, Degui, FBI. أكتب له FBI. FBI, parce que on va essayer d'avoir des profils sérieux. Et qui خدمة كيفتين خدمة كيبداو يتقششين يوريش et tout. Ouais. Même si tu as été تقششين ça dère, c'est مع صديق en privé. Test de personnalité, vas-y. Première question. C'est pas un test de personnalité du tout. C'est un truc d'identité plus. Selon qu'est-ce qui influence la décision d'un Kabyle باش يدي يزوج. Ok. C'est une bonne question. Alors, Emine, je t'ai rematché ou lèche. Je gagne des nerfs qu'elle a. C'est qu'on a lèche que tu vois. Alors. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va commencer. Tu es sur WhatsApp aujourd'hui? HD. Ismik Ah. HD. Ah, je croyais que tu parlais à Amin. Ça y est, Emine, c'est bon. D'accord. Je suis avec toi. Amine. Tu t'appelles comment, Ismik? اكتب HD كان. Khatek, ça va. لقيت ton Bon, ok, Karim. Ça commence mal. Ça commence mal. Karim, داين. Bon, je m'apprête au jeu. C'est pas, c'est pas un jeu. C'est une vraie quête du mariage. Ok. C'est le travail d'une petite bulle d'aigu. Tu m'envoies un petit coucou, non, n'importe quoi, je vais voir ton profil. Je fais coucou, c'est ça? Ouais. لقد présenté Emmanuel. Non, non, je suis remis quel coucou. Ok, ouais. J'ai envoyé mon prénom. Ah, il y a très bien. Alors, La roulette russe. non, c'est pas une roue, c'est pas du tout hasardeux. Hein. Là, il y a les critères niches avec. Mais c'est Avec les une base de critères données toxiques. de combien de personnes? Pour l'instant, ça fait 2 mois, et même pas 2 mois. Ça, on est arrivé à 300 personnes. الله يبارك 300 السؤال ديال المكتوب يودينا Moitié des gazons, moitié tous les uns. mais إذا مياد الخالف دو فيها راه c'est un problème. Alors, tu es un homme. Tu as quel âge? Salam alaikum. 40, j'ai 40 ans. 40. Tu es divorcé, non marié? Divorcé. Alors, Indesdrod actuellement. Région parisienne. Région parisienne.
En France. Où Oui. est-ce que c'est Bgayt. Ville. Oui. Bac 5, plus de bac plus 5. Bah, t'as شوية, c'est bien. Bac plus. Musulmane, si les pratiquantes, non, tu t'en fous. Ah, je m'en fous. L'âge, l'âge de la femme est vrai. Entre 30 et 38. En France. Nada, c'est small. Non, de préférence d'ailleurs. Ouais. Non, tu acceptes toutes les De préférence kabyle. nuances. Kabyle. Ok. Est-ce que tu acceptes une femme divorcée, veuve, Oui. sans papier, Oui. avec des enfants, Non. sans enfants, Sans. même pas UN, rien. Même pas Yohan. Ok. نخدم لك كمان انا ناخذ يخدم راك. Ouais, c'est bon, merde. ما دي خدمة. سولي غير ندير لي غاني. يقول لك تخدم لافار. ناقص العيد الفار. معليش يكون هذا دي يوتيوب. Oui. تخدم دي يوتيوب دان. Le live il est retranscrit sur YouTube. On Ah, c'est partage. bien. C'est un partage d'écran entre l'écran et TikTok avec l'écran l'agent يجي باش كنت Mais après, اللي tu gardes l'historique, c'est ça? bah, le live il est disponible sur YouTube. يلا t'es oui. Mais le skill راه في مايك c'est pas la peine. يعني ده ماشي حفظه. تكرر في ماني وخاطي quand même, je peux pas. D'ailleurs, le live après il se termine, c'est bon, c'est entre nous, mais après non. Je peux pas garder des traces comme ça. C'est sur YouTube. لقد صعد ديك المعصرة. Ah Lamia non, femme non. berbère. Lamia femme berbère. Sur YouTube, c'est la mienne femme berbère, avec un TikTok. Qu'est-ce Oh qu'il là fait là, mec? Lamia, oh là là. Il fallait me le dire avant ça. Elle va. Attends, ta femme elle va voir. Ah mais Ta femme elle va voir la vidéo, tu ah crois? non, الحشمة كان ma famille, mes amis, non, ça se fait pas. Tu es dans un environnement sain, hein? L'un des mamans, tu sais, les Même. petits avec leurs enfants, y a pas de, tu es pas en train de faire قال un لك غادي délire. تحوس ولا non 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 non. Non, Enregistrer une tu n'es vidéo pas le comme ça, seul. non, je suis pas d'accord. Ok, donc Ismik, je vais être sur la partie de chez YouTube, tu as le droit. Karim. Karim. Mais tu vas attendre, mais il faut que le live, hein. باش la vidéo تحبس sur la partie de chez العرس ما تخمضكني. Si, Je je donne peux pas le mon faire, pas de consentement en problème. tout cas. Pour, Ok, je vais te l'enlever. Est-ce que tu... Ben, non. Ryan, tout là, c'est bon avec le match, on va te la lancer. Non, si quelqu'un YouTube est. YouTube, alors. Après les lives, hein. De toute façon, le live, je me lance d'abord. Ah, mais il faut. Ça fait le live شحال هذا حبس. Ah, je sais pas. يلا تي. Pendant 2 heures de temps, tu vois, l'angoisse. Ça me tosse, ouais, le تفقع. Non, ça me tente. Coupez Internet. Mon ex, ça fait 6 ans, hein. Je sais pas. C'est la box, c'est la box. Non. Le concert, La comme Wi-Fi. tu as déjà. C'est pas gênant. Bon, en match, avec le match, ça fait. T'es sûr? شحال هكا دي ماتشي على 100. Alors, 0. Non. Je te jure, hein. Toujours. ما فيش كذا لا هذا شيء نحاول نكشو. Il y a quand même une base de données de 300 personnes. Donc, Mektoub, donc c'est pas grave. Alors, tu n'as pas matché avec Diria parce que Ntef, elle voulait. Ça a 36 ans. Elle veut pas quelqu'un de divorcé. C'est un des enfants. Ah oui. T'as pas matché avec Riyad Niamkha. Samia, t'as pas matché avec elle parce que situation maritale refusée en retour. Kiff kiff, même histoire.
Souhila, âge demandé non respecté. ML. Souhila, ça se peut. Souhila, parce que 40, à mon avis, 41. C'est à 40 ans. Qu'est-ce que c'est à 40 ans? تقول قاس فورسي المكتوب اللي هي ثنين كان في قبيله راه في قبيله راه faut pas la forcer non. Mais je Faut pas dis que les des fois gens se font faire. Des fois se non il font faut pas faire. baisser les exigences des gens tu vois si ça marche pas ça marche pas. Et voilà. Mais tu es dans la base de données. S'il y a quelqu'un qui est dans les critères guides jusqu'à Dakar, je vais te contacter, je vais t'envoyer un message. Inch'Allah. Tu vas recevoir une notification magique. L'aime كان femme قادر mère ملي t'envoie un message. Attends, je vais essayer de le faire à Kegina, je vais tester tout de suite. كان قادر ميو يوتيوب Bah, ça je vais aller voir ce que je peux faire la modification à Kegina. Live et Sido. Non, non, je peux pas faire la synchronie à la découpe. Ah, mais il faut que live se fasse. Montage. YouTube Studio, je peux pas le faire. Ah, mais il faut que live. C'est quand même il faut que live. ok. Mais tu peux vérifier à partir de samedi, c'est Guinée. Demain, à partir de demain, tu seras plus là-bas. Mettez 2 secondes. Non même 2 secondes خاط. Tu sais jamais les Tous captures mes canaux d'écran. voilà. Ouais mieux كان. Les captures d'écran الحالة مدينا خاطر. C'est vrai que وقيلا تكسر le partage live وخلاص. Pour pas avoir le problème récurrent. Est-ce que tu peux l'enregistrer et te publier là, en même temps, enfin directement via YouTube? Genre tu vas le publier après le live. Normalement oui, je peux bien après. Je peux ne pas le diffuser. Oui. Sur Streamlab, je le diffuse pas. ومن بعد كتخدم على المونتاج ومن بعد تخدمها. Oui. Mais là, est-ce que je peux le faire ça? Je sais pas. Attends. Azul Flawen, bonne fête à tous. صحة العيد Azul, المبارك. صحة العيد نوان. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. En tout cas, tu sais, sur TikTok, mais il n'y aurait pas le souci, le partage d'écran, l'outil. L'outil, c'est carrément. Parce que TikTok, il a un écran de TikTok Live Egina que j'ai ouvert sur une page, sur un navigateur simple, plus l'outil à côté. Mais je compte pour pouvoir lier les événements que l'outil, ce qui se passe avec l'outil. Donc, quand la vidéo, il n'y aura pas de sens. Non s'il te Donc, plaît. Non je peux pas. donc, il y a qui que ça, صحيت والك سي كان نزقو معايا راسي جوج جرا مكسيكان وثميو والله جو بريفير مدينة الصح. هاي موت أقول لا واش تقدر كون شتيكي Non je connais non. On n'a pas l'habitude d'Istra. J'ai déjà mis des vidéos sur YouTube à l'époque mais certaines ça ok là c'est bon. Eh, j'ai une Et j'ai question. vu que tu avais une petite fille, bébé. Ah t'as vu. Vidéo que tu as publiée il n'y a pas si longtemps, le 7 mars. Non bébé, Bonida. nouveau-né. Bonida. Anita, ولادك Bien sûr. كيسنا نسناوك. FBI, deuxième FBI. قدينا والله ماشي كان لا في بيا لا السيارة. سي بو سا قرا تبطوني باسكو FBI ماشي ينشد سي بو سا دنا غير يتحقق قلنا 12 كتنغي 1 an بالك FBI 2 ans à la ينشد limite. Non 12 12 ans. سنة بزاف par rapport il y a une incohérence. Non après j'ai une photo de alors Outlook je crois j'ai mis une photo de moi et de ma fille ouais. Et خلاص bébé c'est pas ton bébé. Comme qu'un partage d'écran vas-y. Moi et ma TikTok. fille. Mais moi et ma fille, donc c'est sa fille. Non, c'est un nouveau-né وقيرة bébé مضيوك. C'est la maternité. Nara Karim, c'est toi Nara là, répondez. J'ai déjà mis une photo de moi mais elle date de 2015 non 2014.
Non, mois de mars. Le 7 mars, t'as mis une... Non. Ben si, après, je suis en train de regarder ton profil et qu'est-ce que là. C'est vrai, non? Mais non. Tu l'as vu? En plus, tu as fait hashtag ma fille. Ah bon? Oui, amour, famille, ma fille, tu as ressenti quoi quand on a posé ta fille sur toi? Qu'est-ce que tu veux Ah faire? oui, ok, c'est vrai, ouais. Voilà, Et je du te coup, jure. c'est ta fille, Nar... Ouais, c'est ma fille, mais c'est une photo ancienne. Ah, ok. Ok. ثلاثة اللي جا في بياي ايما يا نونس كي دايما خاصو بالتالي الاخر. هاكني صالحة. Après, c'est normal, elle analyse le profil et tout. Mais si te présenter c'est la même chose pour toi. Je te présente une fille, on a fait le suivi, la vérification en quiz. Et tu vois, en fait, pourquoi j'aime pas que les gens aient ma tête? Si tu regardes les commentaires, Karen, ça a les doutes, ses copines, ils vont le voir, sa femme. C'est juste que je tiens à ma vie privée, c'est tout. Hamdi. L'image, quand même, Mais, l'image d'une personne. oui, bah, je te dis, tu es dans un endroit, un live sain. Ou les des lives, Il il n'y a n'y a pas de rien problème. de. Tu es avec des gens Moi, sérieux, des gens qui je suis mariée, je cherche pas à me marier, donc on fait ça de façon, on essaye de faire ça de façon assez professionnelle. Je suis une indépendante, je suis allée quinquiner, mais on essaye de faire ça bien. Mais je te me racher. Le concept, c'est que sur Internet, c'est toujours l'anarchie, donc on essaye de minimiser l'anarchie. je te comprends, Khat, fais un marquing. Pour Là, ça, famille, ça soit 12 mais ou que c'est pour plus tard, on n'enregistre pas le live sur YouTube, c'est tout. En tout cas, ma tête. فنخلي الوقت يطفى لقد تصير خدمة من Ok, ça marche. Bon, pour l'instant, t'as pas matché. Je te garde, Yek. Je garde la fiche Inek. Tu gardes à demain, si ça matche pas, il n'y a pas de souci. Ah bah, pas en 24 heures. C'est pas la peine. C'est là. Ça m'étonne que tu matches en 24 heures. Tu t'en fais une semaine, 2 semaines, un mois. نعم إلا قاس فرصة المكتوب. فرصيا المكتوب ما يثقش تسالي انت دو فيغ ميزور ماشي كون دايرين تفتيك جوست كي دوالي انت دايرين انت خاطي ديجا بالك صاف بايك بلي تكزيست كاستيني لا هضر تالي لا ديجا في وين الديولين ديجا تهذاك الديولين راه تهذاك نهضرها في اللسنس ايدي داك الديولين مازال تي داك الديولين tu n'as pas matché tu corresponds pas aux critères anciens elles correspondent pas à tes critères donc voilà Alger Kabyl كم دا كنا كلمات رمي حسبت في الاول صح على ذنون ça va تني غايدير ضيف ماتش هذيك كعيد النار exactement voilà un message صفحة Ignace oui effectivement Neras mais comme j'étais pas devant mon ordinateur je savais pas ce que exact je gagne un message gagne c'est bon c'est bon vous faire qui سمسيت كان البرينون ينك حسين اي فاطمه ما تشرك فاطمه اللي يهضر يس بي على فاوس اللي غادي ما تشيش شوغ كتشيني 29 ans دي باري نو 40 ans امش 40 ans
ايه ماشي صافي دابا ماشي كشتي ماتشينا ماشي كشتي مي حوسين سارة وي كشتي كو سارة ماشي كو فاطمة فاطمة مفتوح الوغ شنو كيدالي ياك Ouais, c'est ça. Tu as Mathieu que ça la Tsendeg, normalement. Et moi, je suis venu au Stuttgart, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devrait avoir un profil de ça, là. Normalement, ouais, l'artiste, il y a des commentaires. Euh, Alors. Alors, ça, là, elle a. Ah ouais, elle a 30 ans. Elle a 2 enfants. مشطح. C'est à niveau bac plus اسمه c'est اللي تخدم la coiffure esthétique. Pac. Elle cherche un homme kabyle entre 39 et 43 ans. Elle accepte une divorcée que ça a même jusqu'à 1 an, que ça a des enfants, elle accepte une inceste. Voilà, ouais, Guinée Sarah, Chili. Toi. Tu as 40 ans, Riperi, tu es d'origine Vournir, c'est à 2 enfants, les Chili de 11 et 10 ans. تغلط دي سمول سويد نضالة. ايش اللي سميتي؟ Ah oui? lycée. Lycée, tu es serrurier de Guinée-Péré. Voilà, exactement. Voilà, fumeur, alcool occasionnel, non, non, voilà, sport occasionnel. Eka, C'est ça. la lire. Tu cherches une femme entre 30 et 40 ans. أدخل بلوديوس ساعة الدرية من فضل كان وانت جي ساعة السين دي مشطح. 5 ans et 2 ans. عمش؟ في مغالة. Ça va, vraiment, dis-moi quand même, Chine. جدا ولا ما لقيت لا سنايد ادخل الله كام نو سي با لا بي شحال هي كيخدم هاديك اش قايله المكتوب كاع نون لايف خدم الله كام سا كانوا تدخل شحال هي كاع لا اللايف هذا تصدقي صاله وي تصدقي فيغ الكاطون هنا برضو aussi le gâteau صحتك لا كان حسين نعم اشياء شغلمي جيل حسين جيل لا بارب خميس يكون كاياك هذا داري ضكا واش يا غير لا بارب من كاين روح جا تحوسها ما يثني ثورة مقرضة ما يثني سيدنا سمغرغات genre كذا مشطح comme il a l'habitude de mettre sa caméra. يا ولا كنت جوضا مش تحسني Oui كنت سمغرغات دقيقة كدوسك ما تكون سامي يتوند في القرى ولا مية اه هذا سقضي اي غالا ليدل تبط ليدل واقي تبغى لا للصالة كي القطو اللي ايه نعنيها gâteau oriental ليدل 3 euros ناس لم يقدروا تروح ناكو faire des gestations تقدر كان صاب ناكو ترد اللي ترد هذا الود الله وشر ني بلبل ني مصطفى ني ما سيسيليا بالبال صراحة سقاك نتوالى كنشوف الساعة ولا شيت وي كي نتوالى انا لم يذين نسي صراحة بوغوس اللي تيدا صالة وبيت صباك باين دايما تجي كي ديسولي كيني عقيبة حلوت مالها كامل كوبيت شوري انا جيت مازال سيك دينير
يبسط غناو السكر غناو السكر صحة عاودها لي سيدي، عاودي سيدي، عاودها والله ما عاودي. توالي راه غاداين اش تخدمي هيفا. اجي عاودي سيدي، عاودي سيدي. لا لا زد عاودها. هذا انا قاعدوك الله يبارك يا الحسين، هذا انا قاعدوك لا الله بوغوس، لا بوغوس، الله يبارك فيك. كي تسمغ كاع هدي مانيكا روح باكو تشري لا تيدي كونسونطري داغور كي. Alors, il a 40 ans. Il est à Paris serrurier, ça a une bonne situation et ça bien, bien physiquement bien. Et ça a une bonne situation d'un féministe, fumeur, non buveur, il fait du sport des fois. Voilà, musulman, normal, standard. Il cherche vraiment 30 et 40 avec ça, il s'est divorcé, il a 2 enfants, le ça. 11 et 10 ans. إذا هي الأطفال نفس قلينا. Je sais, bon, il fallait pas. لا شكل الجاتو يقزل وقت لينا. La pâte de date. الغريس. La pâte de date les grains de sésame. نروح كاين اللي دلدناوي. والله لا sérieux, je suis pas déçue. 3 jours, je le fais, c'est sur القهوة. ما تجيش قايد. لا ما جيت باقي لا صافا. Alors Sarah, tu as entendu? Est-ce que le numéro de téléphone il est là? Inid. Je l'ai ton numéro de téléphone, il est là. Allez, dis-moi, je match ou pas? Alors, Hussein, Hassan, j'ai une question pour toi. تعرفنا؟ Est-ce que tu es quelqu'un يوعر؟ C'est-à-dire واعر كل Qui se pose la question, elle parle de tous les côtés. Là, c'est شو معنى شي يوعر كي violent, نغ يزير, نغ conservateur, نغ شو غادي نسي واعر وشي. انا كوارث هذا شو هذا. ترى ملا في شو اوتوماتيك ملاقات سواره وما فوار دارا ما تروي. هذا هي ديدي.
راه ملا في الحقيم دي فار غتوارد في الحقيم باش تدوز الحقيم اوتوماتيكمون Tu me poses que tu es قاعد je te parle de ta femme. Ta femme, est-ce que tu es quelqu'un qui fera le tu m'as حقاني ولا رسمتو فهمتي تسدومون داسيو حتى حاجه تقدر كيما ني سمعت فما تكتب سي تو ابري لو راست فوالا ابري سي لو كونفيونس سي تو الا جوست تغاني لا كونفيونس ني سي تو ابري ما توالا تمطو ديك تمطو بيان اي تو تتفاتك كيما تخدم شغل سبور كون راه تحرص كاين راه تزير بيان سور سا سي سور سيرتا ماشي الحبس voilà, tu n'es pas violent, non, voilà, ولا شو عليك les vices كي القبايل non با دي تو لا ماشي هاكا نشتكي مي ليسونسيال فوالا كوم نتكلم كاين لا كونفيونس سا سي كاع تشوفا ديجا تولى تمطو ديك مشيت تلاحو مشيت تفهم مشيت تفهم اكسيتيرا ما تصلح حوايج فوالا من بعد ما زرد سي بون بعد سي بون ماشي نقرا ماشي الحبس راه تيداوا كاين كومام تيداوا باش تعيش كيما نبارطاجتو ماشي الحبس حتى هو ok est-ce que tu mais là, par exemple tu es fidèle en amour ouais ça c'est sûr certain ouais صافي نابوي كنديفورسي امي لا صافي نابوي كنديفورسي اطفال لو طوي وكلي انت باش فوالا باش تسمع تعاود دويتي تساعد كي نشبح bon je te envoie son numéro de téléphone d'ailleurs normalement Snaïd et avant il te pose la question ياك كان قرا نحضر ميدنا tu es gentil tu es fidèle tu es خلاص حضر ضاغاكو ديك لو طون ميم peut découvrir un chacun il peut faire le retour vers toi hein ça voilà oui Snaïd et avant il te pose la question ياك ماشي تريدني pour être clair باش كتقرر بلي مساعده l'interrogatoire Snaïd et avant mais après Snaïd et je يدغرا شي يدنا parce que شي يدنا c'est intéressant Snaïd نخدم النية ان شاء الله فيها خير نيدا خمم النية الوالية سنيك تكماسي كلش نيدا نخمم النية نوالية نيا لو كونفيونس لو ريسبي اوتوماتيكمون تسيرفيسي مالا ثلاثة كتسيرفيسي سمحي غنينا سمحي باردون حق ربي نينا حرصية باينة معلمية يغضيك محوسين سعدات دير معانا صراحة فضلت من الناس بصر نينا يتسكسي لي ميساج في القلم يا زاين بزاف زاين عندها تجمجومي دقيقة نينا توجور الي كومبليكي انديت سي الكونترير حسين اثنغول في نيميرو التليفون ولا السي ولا زبالة كتسالك الولاويس وعرفت شنو ولاويس يمكن مي تشكاعد لوديو يتسرود تعرف يتسرود يتسرود يونس مشطوح la contacter par message voilà كاع سا ميساج الناس ما تستوفى تشكاع في التليفون après le retour ça va être vers toi ان شاء الله هادو غنديسيني لا كما صار سبونسور فيو تاع الزنفلاون صح لا لا مياه انا زرا بزاف تحرصي حسين ولا بورطابيل جيبو جلسوا في اللي فهمها تنغير صافي نينا شقايد ما منيناش قاعد تقلب يحفظ سي بون نفهم الكز العالي تي خلاص ترى تزقق خلصت داين سي بون تنشقع في نيميرو تليفون كيني فوالا جو بريسيز بلي انت تنيد افون يتبوز على كيسيون اللي كنت حاصه pas de cette idée كيضحكوا كان يضحكوا تقال كيني j'ai vécu des histoires وعريس donc j'ai envie quelqu'un يلها gentil هذا الجاز تعاول هذا الجاز يتفليان تشكيله فلاس etc donc c'est pour ça ربي الخير سوات الخير ان شاء الله ان شاء الله tu nous tiens informé Houssine merci bien sûr bah oui ça merci وانا bon courage merci beaucoup bye bye لم يشوم الصراحة مسكين داير جمعنا تخدم بالسبور قريت انا رافيش كيخدم على السبور كيخدم سوفي فلم يعني رافيش تيك توكر عرفتي تيك توكر Ça va, et tu Ça va, merci. Désolé, je parle pas kabyle.
Tu es déjà monté ou c'est la première fois? C'est la première fois, madame. C'est vrai? Ouais, ماشي انت واقي. Ah, c'est l'autre. TikTok, est-ce que tu connais le principe de ce live? C'est des rencontres? Entre Kabyles, avec des Kabyles en tout cas. Je suis kabyle. Mon prénom est Mohamed. Mohamed, d'accord. Tu comprends le Kabyle alors? Non, du tout, madame. Tu comprends pas le Kabyle? Non, j'ai été adopté et élevé par ma grand-mère qui est de Oran. Et j'ai parlé le dialecte algérien, mais j'ai jamais appris le côté kabyle. Et aujourd'hui, tu es où? Tu es en France? Non, tu es en Algérie. Non, non, je suis français, né en France. D'accord. Bon, alors, je t'explique. Vous connaissez, on a développé un agent IA qui fait des matchings Kabyle. D'accord. Des matchings de profil. Donc, on a établi tout un questionnaire qui prend en compte les points de crispation et les points des mariages kabyles. Qu'est-ce qu'un homme doit considérer, une femme doit considérer quand elle va aller faire la rencontre de quelqu'un kabyle. Donc, toi, tu vas répondre à ce formulaire-là, tu rentres dans une base de données et s'il y a déjà quelqu'un qui est dans la base de données, qui correspond à ta demande, je vais vous mettre en contact et je vais suivre votre histoire jusqu'à ce que vous vous mariez, parce que nous, c'est le mariage. Hein. La fin, c'est le mariage. Bien sûr. Et s'il y en a pas, bah, tu es dans la base de données. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient, que tu matches avec quelqu'un, je t'envoie un message. Comme je l'ai fait avec Hossein. Hossein, ça fait longtemps qu'il est monté. Mais il a matché récemment, donc je lui ai envoyé un message, il est venu pour comprendre. Et en même temps, la fille, elle était là. La fille, elle était là dans le live. Mais les filles, je les fais pas monter. Je leur parle en privé. D'accord. Très discret tout ça. Excusez pour une minute معليش. ايش تسمعين؟ الزول في الاولاني صح عيدكم. على يديك نمرتيك اسمعي. صح عيدكم مثلا وفما. صحيت نمرتيك. صح عيدكم tout le monde à tout ça, tout le monde entier en général. Merci. Merci Ismaël. Voilà, je souhaite un bon courage, une bonne fête, une bonne année, une bonne soirée. Un bon tour. Un bon tour. Ah. Ouais. Je monte juste pour passer une bonne fête à tout le monde. صحة عليك. Merci. Voilà, c'est Yannick. Voilà. Malgré tout, ça fait longtemps de lire à la cause de mes collègues. Je ne sais pas ce que tu te souviens de moi ou non. Si, ça me dit quelque chose. C'est du Canada, non? Exactement, ouais. اسمعينا تربح ستان يحيوي. je suis reflète. اي والله. نتمنى غاد نغلاكو ديال الاستفهامي. ان شاء الله. شنو قبل صار ماشي نتا قنينو نو؟ زري غير تماشي. شو ستيلو الوقت نيا؟ شو ستيلو وقيلا صافي 2 mois en arrière. مازال يلاقي خما لا فيش نورمالمون. خمضي لا فيش. خماك لا فيش. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je suis très occupé قليلا خدام et tout. Donc si, خماك لا فيش 48 ans Montréal. Montréal, exactement, Montréal, voilà. Je suis un enfant bas âge. Voilà. Ok, c'est bon, قلك دقيقة. Voilà. كي جيت راني ان شاء الله تيستمر فيه ثبت الخطر راك قارنا دير لي غنهضر ديك ربي تساوي الخير وربي شكي ربي يدير السلام. اوكي ميرتيك اسماعيل. ميرسي بور لي فو. صحيت ميرسي. ميرسي بوكو سي جونتي صحيت. سلامة صحيت. Alors, on va Mohamed. Oui. Alors, Mohamed, maintenant tu veux participer à ce concept? Tu veux rentrer dans le game? Non, c'est pas la bonne réponse. Mauvaise réponse. Faut pas dire pourquoi pas. Il faut dire oui, je veux. Oui, je le veux. Bah, moi, oui, je veux, mais quand je dis pourquoi pas, c'est si les gens sont sérieux. Ah bah, est-ce que toi tu es sérieux? Les autres en fait tout pour voir s'ils sont sérieux ou pas. Bah ouais. Envoie-moi un message que tu vas mettre ta cam là pour commencer. Ouais, maintenant tout de suite? Attends, regarde-moi. Tu vas voir, il y a une petite bulle qui apparaît. Si tu veux m'envoyer un petit message, je vais jeter un coup d'œil sur ton profil et puis tu mets ta cam, s'il te plaît. Alors attends.
Là, je suis sur mon profil. Caméra. On t'a envoyé une invitation, non? Non, personne t'a envoyé Non, d'invitation. je suis monté de moi-même. Ah, attends, tu peux pas mettre de caméra, toi. Faut que tu m'envoies une photo. Tu peux pas mettre de Ok. caméra, t'as 25 followers. Il est neuf ce compte là? Il est neuf ton compte? Oui. Il est récent? Ok. Bon. Bon, ben envoie-moi un Ouais. message avec une photo, s'il te plaît. Ouais, tu mets là, là. Ok, ça marche. Regarde, je te remets la bulle. Oh non, elle est plus disponible. Faut que tu me l'envoies, sinon je peux pas te matcher si j'ai pas ton profil TikTok. Au moins le profil TikTok. Envoie n'importe quel message. Sur ton compte à toi? Ouais, sur mon compte, oui, en privé. Mais je crois que je t'ai déjà écrit, hein. Ah ouais? Ouais. Si, la Mia. Si, je t'ai déjà écrit. Ouais. Je t'avais dit que je vivais en France, que j'étais kabyle. Je suis chef Vas-y quand même, d'entreprise. envoie-moi un message. Et... Envoie-moi un message, Ouais. comme ça il va monter dans ma boîte. Pour que je puisse lire ce que tu m'as Ok. déjà envoyé. Ok, ça marche. ليش اسم مصطفى؟ ولدنا كمسخرة. واش تخدم دار نادية؟ جيم بيان نادية انت كفاري ناس. ما تشرف ماشي نادية دابا. شحاقير. Du coup, je quitte le live et je reviens. خلاص Parce que là, je peux pas لا t'écrire. ديال Attends, on va commencer à remplir, après je te mets la bulle. Là, elle est disponible. Quelqu'un est en train de m'envoyer un message. Alors, tu as quel âge, Mohamed? 35. 35. Tu résides où? En France. Oui, je sais. Moi aussi, en France. Où en France? Dans la Drôme. Dans la Drôme. Tu es d'origine de Béjaïa? Oui. Béjaïa de Neva. Béjaïa? Il est de Béjaïa, Nerala? non c'est voilà. Tu parles à moi? Oui, t'es d'origine. ناد نفقيت. Ah, ok. Jamais marié, n'a divorcé, Mohamed. Divorcé. T'as des enfants? Ouais. 2 princesses. 2 princesses. De quel âge? 8 ans et 7 ans. 8 et 7 ans. Est-ce que tu vas avoir d'autres enfants? Est-ce que tu vas avoir d'autres enfants ou pas? Négatif. Non. Bac plus? Non, mais c'est bac plus. Merci Sonia, Moi? ça allait. Oui? Tu as fait des études sup ou pas? Bac plus 4. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis chef d'entreprise. Quelle entreprise? Je suis dans la sécurité privée. Ah tiens, on est chez ça. On a un modérateur qui fait de l'équipement de sécurité, si tu veux. Non, ça va, j'ai ce qu'il faut. Il fait des tenues, il fait plein de trucs. Attends, je vais lui faire un peu de Ah, les pub. tenues, ça pourrait m'intéresser, ouais. Attends, je vais te dire, Planète Service, je crois, à son compte. Ouais, ça pourrait m'intéresser. Planète Service, alors, qu'est-ce qu'il fait?
Il fait des tenues, ouais, il fait des tenues. C'est notre modérateur, c'est un jeune. Il a 27 ans, il vient de se lancer. Il est kabyle. Mais il est français, il est né ici, il a grandi ici. Il est juste d'origine kabyle, comme toi. Il vient de se lancer dans de l'équipement de sécurité. Et si tu veux, je peux te partager son profil. Une fois que j'aurai ton TikTok. Voilà, juste pour la petite pub pour Yanis. Je vais voir s'il est disponible. Il va venir te challenger. Amdinir, merci Gmouri, c'est la mienne. Voilà. Laisse il a disponible là. Le temps le fait. Alors, il faut qu'elle soit dans la région parisienne, il faut qu'elle soit. Peu importe. Si elle En est France française, peu importe. En France. Du bled? Tu ramènes une fille du bled ou pas? Oui, il faut qu'elle soit en France. J'ai jamais connu l'expérience d'une femme venue du bled, entre guillemets, comme tu dis, mais ça me dérangerait pas. C'est compliqué de la ramener ici. Pour faire un regroupement familial, ça prend du temps. C'est tout. Tu es proche. Ça y est, t'es rentré dans la voiture ou pas? C'est bon, t'as mis la ceinture? C'est bon, t'es dispo? On dirait que c'est l'automobile. Moi, oui, je conduis là actuellement. Tu conduis? Bah, tu fais gaffe alors. Il n'est pas du tout concentré. T'es pas du tout concentré. Ah, bah malheureusement, j'ai quelqu'un qui m'a lâché, donc je suis obligé de me bouger pour y aller. Ouais, d'accord. Tu veux qu'on continue la fiche ou tu veux pas? Dis-moi. Oui, bien sûr. Oui, bon, bah, alors, concentre-toi un peu. Ok, alors, donc tu veux quelqu'un en France, pas le bled. Tu as dit que tu savais pas. Je t'ai dit les procédures sont longues. C'est juste ça. Ça sera pas un problème pour moi. Ok, bon. T'es proche de ta famille, elle est proche géographiquement, tes parents, tout ça ou pas? Comme je t'ai dit, moi, j'ai pas grandi avec mes parents, donc non, je suis pas proche de mes parents. Ok. D'accord, c'est juste pour voir, question logistique, il y a des mamans qui sont très... C'est un critère de maintien de mariage. Non, Alors, organisation je financière, il faut qu'elle bosse ou vous bossez tous les deux ou t'es autosuffisant? Autosuffisant, mais j'aimerais bien qu'elle fasse quelque chose de sa vie, ouais. Fumeur, buveur, sportif? Alors, je fais la fête, donc oui, je bois et de temps en temps, je fume. Et du sport, non? Le sport, j'en fais de temps en temps, des footings et... Occasionnel. Bon, après, Mais alcool, genre Ouais. tu rentres le soir, tous les soirs, t'as bu ou c'est juste pendant les fêtes? Non, c'est vraiment occasionnel avec des amis et quand on sort en soirée. Ok. Voilà quoi. Ok, ça marche. Bah, c'est ça l'intérêt de dire alcool, c'est pas juste boire, c'est est-ce que tu bois modérément ou tu bois ou t'es un buveur quoi. Non, c'est vraiment de temps en temps pour décompresser quoi. Musulman? Non mais je suis musulman. Je préfère le garder pour moi. Non, t'as le choix. Musulman, chrétien, agnostique, athée, autre. Je suis moitié musulman, moitié juif. Autre. Ça pose pas de problème, j'espère. Non, aucun problème. Ok. Mais on est juif de par sa mère, non? Ta mère, elle est pas juive? Ma mère, si, du côté de ma mère. Au bled? Kabyle? Oui, ils sont... Non, mon père est kabyle, mais ma mère est juif séfarade. D'accord, ok. Ok, on va mettre ça. Pratiquant? Modéré. Bon, alors tu pratiques la religion juive ou vu que tu m'as dit moitié-moitié. Non. On peut pas être moitié-moitié dans une religion. Soit on est comme ça, soit on est comme ça.
Bah, pour moi, c'est deux religions monothéistes, donc je me retrouve dans les deux en fait, dans l'islam et dans le judaïsme. Donc oui, je pratique les deux et Tu voilà. pratiques les deux. Ok, bon bah écoute, attends. اوتر نمسنير اوتر يفهمها لا ماشي نينا. ميراث اوتر نينا. هضرن اوكي alors لكن بدا هضر شوفي. نعم صبي هكا شويه دوالا راه دا تشاشطر. Allez, bon appétit. ميرسي. Alors, tu انا بيا cherches... دوالا. Ah, il y a Saha. ميرسي Est-ce que tu... نينا. avec plaisir. Est-ce que tu cherches une femme bac plus, un machi bac plus? Non, parce que pour moi, elle peut être intelligente sans un bac. D'accord. Alors, il faut qu'elle soit de quelle religion, du coup, elle? Musulmane ou juive, ouais, ça me va. Les musulmanes aussi, ça me va très bien, seulement. Chrétienne? Non, négatif. Intéressant. L'âge? De quel âge à quel âge? Je dirais 30 à 40. 30 à 40. En France. Et ou au bled, ça te dérange pas? Non, je suis pas fermé en tout cas. Pratiquante, pas trop. Il faut que je sois kabyle ou alors tu prends chiaoui, arabe, algérienne, marocaine, tunisienne, française, convertie. Non, non franchement, ouais, kabyle, j'aimerais bien. Pour revenir à mes racines. Profil assez complexe pour les kabyles. Les kabyles, je connais pas de gens qui sont à la fois musulmans et à la fois juifs et en plus kabyles. Il y en a pas, ça court pas les rues. Bah, Hein. c'est pas grave, elle peut être que musulmane et m'accepter comme je suis. Ouais, bon bah écoute, moi je veux bien. Hein. Est-ce que tu acceptes une femme divorcée, sans enfants, veuve, avec des enfants? Des enfants, non, mais ouais, seul, ouais. Divorcée, ok. Ouais. Ça marche. Bon bah. Bah, quand tu dis tu pratiques l'islam, qu'est-ce que tu fais dans l'islam? Quelques prières musulmanes. Bah, la prière musulmane, c'est 5 fois par jour, tous les jours. Non, je les fais pas les 5. Bon, bah alors tu pries pas. Bah, tu pries pas. Tu fais Ramadan? Ouais. Tu fais 30 jours de carême. Ouais. D'accord. Et tu fais Shabbat tous les vendredis. C'est ça. Bizarre, hein? Bon, en Non, match, Nina. c'est pas les vendredis, hein, c'est samedi, moi. Je sais pas, moi, je sais pas. Je sais qu'il y a Shabbat le week-end et puis c'est tout. Shabbat en hébreu, ça veut dire sept en arabe, qui veut dire samedi. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Ok, je savais Voilà. pas. Mais j'ai remarqué l'hébreu, ça ressemble beaucoup à l'arabe. Ah bah oui, on est cousins. C'est deux langues qui se ressemblent beaucoup. Ouais, bon bah alors on va la photo Mais avant de J'ai matcher. l'impression que ça pose un problème que j'ai des racines juives. Pourquoi? C'est toi qui veux que ça pose un problème. Moi je t'ai rien dit. Moi je pose des Ouais. questions comme je les pose à tout le monde. Ok. Je suis d'accord avec Israël. Il y a trop de contradictions. Il y a trop de contradictions dans ton profil. Mais pourquoi il y a des Tu contradictions? dis La une moitié chose et d'Algérie son est... contraire. Tu dis Bah, une je veux chose dire, et en son contraire. Algérie... Mais non, on est beaucoup de juifs en Algérie, hein, beaucoup plus que vous pensez, C'est hein, ou on vraiment. est juif ou on est musulman. On peut pas être les deux. Ou Ah, on est moi, je suis comme les deux ci parce ou que on je est comme ça. suis... Bah non, Non, tu je suis peux pas fier être de les mes deux, tu racines. pratiques pas, Non, non, t'es pas carré dans ton approche. Hein.
Ok. Si tu le dis. Non, sérieux, je trouve qu'il y a des incohérences dans ce que tu racontes. Bon, ok, on va continuer. Je vais aller jusqu'au bout. Bon, alors, je t'ai mis une petite bulle là, normalement. Elle vient de disparaître, encore une fois. Envoie-moi un message avec ta photo, s'il te plaît. Elle est où la bulle? Elle a redisparu. Attends, on va attendre un Parce petit que pour t'envoyer un message, je crois que je dois quitter le live, non? peu. Non. Regarde, quand tu ouvres ma photo là tout en haut, tu vas voir envoyer un message. Alors, hop, donc j'ai suivi, donc je suis abonné à toi, rejoindre le fan club, notification. Oui, clairement, sinon, là tu m'envoies un message. Bah, je peux pas. Ah ouais? Non, tu peux, hein. Ouais. Mais j'allais faire juste quelques prières. C'est pas cohérent. Nous, ça nous dérange pas que tu sois juif. C'est pas ça. Nous, ce qui nous dérange, c'est que tu sois à la fois juif et musulman. C'est deux religions qui vont. C'est rare. Ça n'existe pas une personne qui est à la fois juive et musulmane. Ça existe? Jamais connu. Ah bah voilà. Super. Attends, je vais t'envoyer quand même le. Bon bah écoute. Attends, je prends ton. T'es sûr de ton profil là parce que t'as même pas de photo de profil, t'as rien. Oui, bah après ça c'est TikTok. Ok. Euh, Alors. نديروا زاد ولا Ouais, ok. Bon bah en match ni en match. En match. يا صاري وانت تنسي انت تنسي الخميس ناضي الجمعة ناضي الجمعة. Tu matches pas pour l'instant avec il y a aucune fille. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Âge. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Tu m'as dit que tu avais 40 ans, c'est ça? Non, 35. 35, ok. Non. Non, bah écoute, pour l'instant, il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose, je t'envoie. Il faut que tu gardes ce compte TikTok où il n'y a rien. Il n'y a rien dans ton compte. Il y a absolument rien dans ce compte. Donc, on va te garder. Et puis, s'il y a quelque chose, je t'envoie un message privé. Ok, ça Ok? marche. Et je vais t'envoyer le lien de la page professionnelle de notre comment il s'appelle? De notre modérateur qui fait le truc de sécu. Comme ça, si tu as envie d'échanger avec lui, je t'hésite pas. Je pense que lui aussi, il sera ouvert pour si tu veux des tenues sécu. Je fais principalement des Ouais, tenues. pas de souci. On va voir on va voir ce qu'il vaut. Pas de souci. Bah oui, si tu regardes avec lui, hein.
Mais tu vois sur son profil déjà, bon, il a fait pas mal d'images, mais bon, ça reste des images. Mais bon, regarde, échange avec lui, c'est mieux. Parce qu'il vient de se lancer. Mais sur mon profil, j'ai une question sur mon profil là que je viens de t'énumérer parce que moi j'ai voulu être transparent avec toi. J'aurais pu garder pour Oui? moi certaines choses, mais moi je suis quelqu'un de franc. C'est quoi exactement qui matche pas quand tu dis que Alors, ça ce qui matche pas? matche pas par rapport aux filles qu'il y a déjà dans notre base de données. Donc, ce qui matche Ouais. pas, c'est l'âge. J'ai pas de filles. Alors, il y a Flora qui a 32 ans, mais qui est au bled. Donc, situation maritale refusée en retour. Dans l'âge, hein, parce que les filles inférieures à 35, donc les filles, l'âge que tu demandes, elles sont généralement pas mariées ou pas d'enfants. Donc, vu que toi, tu es jeune, ben, il faut qu'on trouve une fille jeune qui accepte quelqu'un de marié, qui a divorcé, qui a 2 enfants. T'as compris? C'est ça qui bloque. Ok. Dans ma base, hein. Dans mon agent IA. C'est ça, il fait âge demandé non respecté, âge demandé en retour. Bon, elle est grande, À 39 ans, ça marche pas. Elle est au Canada. Les autres, elles sont grandes. À 35 ans, elle, âge demandé non respecté en retour. Enfant du profil refusé. Elle veut pas un mec qui a des enfants. Incompatibilité majeure, secteur géographique Alger. Bon, après, tu as dit que tu étais ouvert. J'aurais pu te matcher quand même ici, mais tu as des enfants. Elle veut pas un homme qui a des enfants. C'est plus ça qui Ouais, bloque. mais je t'ai envoyé ma photo. Je suis quand même très beau gosse, tu vois, sans me lancer de fleurs. Ah, tu as Donc, à mon avis, très... Non, mais très, non. Beau gosse, oui. انا مونتري en Très... live. انا ميا بليتي دير لايف. non, 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 pas en live. Non, non, pas en live, Pourquoi? merci. Bah C'est parce une que je l'ai règle. envoyé à انا une ميا dame. سكنيتي تتورم دني راه سكن هاد لا فوتو هي سمحت انا لي مي جيت نبغى كوني اجي تشعلك ما ديش عليك ويسعى la caméra donc يسعى la cam, شي ساعه لا كاميرا انا مي كمية 2020 25, il s'est 25 Vénana, abonnés. Mais là, on peut la pas. caméra. Vénana, dis qu'on est en نصرف باينين يسعى. تكامل جوج كاع وكسر داين إذا تقنينا ça y est. دايما خاطر كنت تشرد يدي فاطر كي يلا 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 تشردك يا حنانه أكيد يا. Heureusement Slanina. Ah balance. شو كيف ام فلفلت كلشي ثويات اي غرز قدي جاوتني غرز قدي كيك حارس نحوسيني انت تيتقرا حتى باي خاص حسني جاي شغل يولد يعاود يولد نسنيت Donc Mohamed, tu es dans le game. Il y a des filles qui ça dérange pas tout ça. Elle est juste pas montée dans notre live encore. Excuse-moi, j'ai pas compris, ça a coupé. Je t'ai dit, il y a des filles qui acceptent toutes tes conditions, elles sont juste pas montées dans notre live encore. Tu es dans la base de données. Dès qu'il y a une fille qui accepte toute ta situation et inversement, eh ben, je vais vous mettre en relation. Ok, Mohamed? Tu contactes Yannis, ça? Pas de souci. Attention, Non, hein. bien sûr, ouais. C'est pas une femme. Tu vas pas te marier avec. Mais c'est un Kabyle. C'est un Kabyle, un jeune, dynamique, qui se lance dans l'entrepreneuriat. C'est bien de le soutenir. Je le soutiens, Ok, moi. ça marche. Il vient, il fait de la modération pour moi et tout. Il est sympa, je le connais. Enfin, je le connais parce que j'ai essayé de le matcher. J'ai compris, il faut que son entreprise elle décolle bien pour qu'il puisse se marier. Je lui ai laissé un peu de temps. J'ai dit, te précipite pas. Il a 26 ans. Il est jeune. Ok, ça marche. Il est d'où? Il est de Nina, bon, c'est Yanis. de Paris, 8e arrondissement. Non, mais au bled. Bournay. Ah, il est de Bournay, au bled, et il est à Paris, en 8e. Ok. Bon, il est un peu loin de moi quand même, mais ouais, écoute, bah, je vais voir avec lui. T'inquiète, ce il qu'il va propose. venir. Il peut se déplacer, je pense, sur la région parisienne. Bah là, j'ai besoin de tenue en plus hein, pour cet été. Hein. J'ai des trucs à mettre en place, donc ouais, j'ai pas Oui, mal besoin carrément, de tenue, bah on va oui, tu dire. peux le contacter, alors, contacte-le. On va lui dire, de toute façon, nous, hein, on va lui dire, on va lui donner ton profil TikTok. Ok, ça marche, je te remercie. Je te remercie beaucoup, Mohamed, pour ta confiance. Et puis, reste avec Merci. nous, partage, tapote. Pas de souci.
Merci, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Philippe. Regarde, je suis ni chrétien et bouddhiste. Je pratique les deux. Nina. Philippe. Oui, bonsoir. Azul Philippe. Azul, Ça va? ça va mieux que toi. Ah, ira. Voilà, Chacha. صبح نينا. ايش رايك؟ ايش رايك نينا من الصبح؟ زوارضيك تعطيهم تعطيهم. وش رايك نينا؟ صبي. Attends, je vais le bloquer. اجي نروح على البروفيل ديالي سيسكار. Nira Salamiat, il peut pas rentrer dans le live, mais il met pas sa hit. C'est ça, je garde le profil TikTok sur sa boîte Top Clip, mais je suis sur Planet Service. Sur Top Ok. Clip. Alors, image, tu أنا برك لي بوب احبس لي بوب كوبي عليك ميكرو صدق لك ذي الغار اني انا سنحس ديال الموسيقى تخمر شويه لي ماتش ذاك تابوتات خاضك شاينة أثر. صحيت طابوتيس نتو طابوتاج ساقي ذا العيد علينا قاعد ديك لامبيونس نحبسها دقيقه ديال حاجة مدارة غنادية غنرجعو. ريد نادية هيا vidéo n'est pas disponible. Un dossier de plage, 6,40 €. سمحت انا على publicité. Un cure-dent pour éléphant. أنا بخير انا خير. عقلك دي غان زريق لك دي غان روح ما تشفي غسالة من الميوسان قولي ويش راح مدي دوان خيري ويموت مثل حياتك لقماقتي السندوس الصيدان النثان وسنني خصتي المنام نادية دوغالد غوري ما تشفي ضحكي غامور فينا نغم دايري وذي القضاء تستام بالحضرة تاكم تحوداكم في السفراح بلوكي ما سيسيليا Non, tu es ma Cécilia. انت تسقى tu n'es pas bloqué le bloqué c'est رضا ديال اللايف tu n'es pas bloqué ma Cilia نتقال Tu m'es فاتي bloqué. ما اسميش فاتي الكونتينس. Je sais pas. Fatih Pourquoi tu m'as bloqué Lamia Fatih? فهمها؟ نفهمها لا ton message. يوثي اسمش لاميا فاتي. أزول فلاون. أزول طابوتيس إلا وين يبغى نادي الوجه دخل على دوموند ديالي. ما تولس ما دارش. Mais إلا تولس تحاض tu peux envoyer un message à Lamia en privé. Oui, j'ai un message privé avec une photo, avec le profil complet, l'âge des drums, la photo, l'audio. نينا زوج شم ديجا تخمي مالا في الليل. الله أنا وقي ودي سمينا قي الكيم شابان
بغى عليك نينا فاش تحبي رزق لي ذاكيا كياك وخلي ذاكي شتي تسقر ديال واحد السوج مامي صافا عسلامة عسلامة يحيى نتاجو لاكا نتاجو لا فوتو اللي شي حساس قاعدين لا فوتو بلبلة مفقر زوجية بالسيف ري ويوفك مذوايا داينة سوريا Nestlé I Love Kefir, un goût frais et doux. Allez, Soin de votre bien-être digestif. elle est intense la chanson Yaginina. T'as senti? Avec le banding Aptic Tout System. le monde Je est sais que je la connais pas. Tu connais pas la chanson avec Non. Tag Final? Tag Final c'est fort, des sentiments forts. Ah oui, على Venise. Ah Louisa, c'est Louisa, c'est de Louisa. تاقي في خاطر لويزا ما مازالت ما زالت. العقل مشفوف اللاز متمسلاين يما العيون القوات Inaya Muse j'ai posé une question, vous m'avez pas répondu. En privé, Peut-être la dans question. les commentaires. À Oui, user. c'est privé. La user. Inard. فريون ادعى لي غيسمك جنوان الصفه ما تفرقا يثرى الحور صحاري دراري ولا نكماوي غالم هاوي تيخشيش هاوي سويسا
غير فانيس ورهنت سمية لحمة وغرمات زايد من الواز. Elle est où Louisa? ولا شيت لويزا نخمز لا شونسون ولا شيت ولا شي تستفاخ مسطا يروح الجوغ لا ولا نروح ناكل بقى. ني صابرينا ني مصطفى ني ماسيزيا ني مصطفى 2. روح ناكل جانا غادينا لا ضيع ديال العيد اون بلوس. اقلا نغلد اقلا دريتو التوفيق. اقلا ضيع اقلا ضيع ما الصباح سنادي تلاقي غنزوج الغاشي اتشطح بيا لا بيا اها حقار برا كيجي شويتيو شويه واش كل تشطاح ايوا كير ماضي لا شطح شويه شويتيو زكا تخدم هكاك صنعات صحاب سي Alina, va donc maquiller un peu plus que d'habitude, non, Dven, voilà. Non, franchement, خطير. Surtout toi avec ça, mais le maquillage, les yeux sont pas remarqués. Ouais, t'as mis une couleur. Remarque, je suis le vert, comme la robe. Comme la robe. J'aime bien allier la... Machi. Kulchi machi. J'aime bien toujours mettre le fard à paupières de la même couleur que la robe. Que la tenue. Ah, c'est un truc, c'est un petit مصطفى truc. دو دقر اني لا توجور ركن ولا مصطفى. تبغي تشرانينا وي انا بغيت نحبسها كي مي بغيت نحبسها با بروبليم. Et est-ce que tu veux arrêter Narad sinon يظني كنروحها. Mais là tu veux t'annoncer طاح. Tu peux arrêter le live à une demi-heure, une heure, tu reviens. كي لقيت حبستها ما درتش ان شاء الله اللي لهنا ربي ما مازال. Ah ouais. ما ندير Bah chez غير toi كان tu هاد vois. هاد ماتشيغ وداكني تلانا ديال فوات خمارا في شينا ديال ماتشينا كنت ماجيت نادية نيدي تالين. نو جامي دوش كاع يدير بريفي شمال وحاشان كي. عرفتي الشروط مقريت. Qui me croirait, qui est situation stable, je suis bien. Donc tu dois attendre un peu. Il a c'est que la situation stable, ça n'a pas de الشروط الصعبة. لا والو. Il faut voir dans le terrain. Il y a un homme de 67 ans. 67. روح. Une manière de 67 ans, le téléphone il est choqué. Ah, Choqué, ouais. 67 ans, il est choqué là. 67 ans, il est doctorant en mathématiques. Il est docteur, mais je suis doctorant. Doctorant, c'est même il faut qu'il est docteur en mathématiques. Je suis honorée à l'école de Halmadani, les profils de mes gars. J'aimerais bien, il a varié tout le temps, il est docteur en mathématiques, il a 67 ans, il est retraité, il vit actuellement en France. Mais l'objectif étant un mariage, mais pour résider en Algérie, dans les montagnes algériennes, dans la commune de Barbacha. Voilà.
tu poses la question, c'est juste est-ce qu'il va te dire la dismos? Tu as fait nana, c'est aussi. Et la tranche d'Agined? Je n'ai aucune autre exigence. Ah bon. Aucune autre exigence ne sera demandée. Qui te dit? Enfant de plus de 10 ans accepté. Oui, c'est GPT, c'est GPT, message. Je dispose d'une très belle maison à Barbacha, d'une voiture et d'une pension de retraite. Je ne suis pas exigeant, mais très demandeur de faire et de savoir vivre. Je ne suis pas exigeant concernant les croyances non plus. Voilà. Je suis une docteur en mathématiques, je vais lui poser la question est-ce qu'il va tirer aussi Guina et va tirer Fidina. Question très pertinente, Nina, là. Bien sûr, oui. كنصبر هناك هذا شو الشروط هي نخليه كيمدنا عاود الشروط توفيق يد لا منسي تعاود انا شروطي وتنرسب اللمية توفيق يسعى 50 years old il a 50 ans 50 سنة تعاود توفيق غادي تعاود باش نكتب مليح نعم ولي كان ولي 50 ans il a une bonne situation mais قال لي فرنسا لا خدام لا نعمار يسعى غامي لوكاتير اون بلوس ماشي بروبريتير كذا قالوا لنا هكا خدام بيان يسعى une bonne situation globale jamais يزوج jamais marié يخدم كان عم تولي بحساب لك الا غادي يتزوج ديسيدي il s'est concentré sur sa vie pro فوالا ثورة يمشي دوك 50 سنة يجي يقرا يلقى واحد الزوجة 9 دريا دونك يبغى تمطو ديك الزمانة 9 دريا دونك يقدر غتسيدي moins de 45 ans donc moins de 43 ans بصح توفيق وني قال يقدر غتسيدي جامي تزوج سايا دريا وريا لا تتراجعوا كنسى اسقاط رجوع توفيق اللي ديسيدي ثغا وكان قال وكيلا قاسينينا ان حكيمه يغرك لو كان يزوج توفيق زيك لي سعيد ديالي ترى بابا ما نروح في المرتة تدناوي بانطو اش كتشرحها نينا تان ماشي دي سمورتي سلا مي 20 ans نينا ايه يا نينا هي يا شاكين هذاك شالي ماشي فيه نينا قال كنزوج دلوقتي تان يلي كنزوج الزيكا توفيق لي السعيد ديالي صح تقشر هذاك يا باترون 25 ans كنت دوز 25 ans لا دوز على كتخدم لا كارت تاكسي تشاو لا كنت مرتاح قرب تضرب قيتي 20 22 ميم ذاكي ما صار يوسف 20 ans الا واش على الانتيغي زول في الاول صح على اذنوني مره الزول ثلاث تفك داري صبرينا اذنونك تزغرس داين كيف داين قصه الشروط نغير لا شروط نضاي الا قصيدي فرنسا ولا غادي تموت انت تصبرينا اذا شو كما دام ويزا تقدمتو مثلها ناس تصوديه لا عقبك ما تشاركش غادي تموت ان بلوس عملها مثل هذه الغرفه ولا عرض مدينه تمارك مي دار هذه ديال لاصال صبر كنت تبريزونتي رايوس ديال الغرفه tu sais très bien الزول في لاكل كونسول C'est très difficile de trouver une femme en France pour quelqu'un qui habite en Algérie. ايش السلام دي فرنسا هذه لا انا كاين يدير شو فهميت كات يمكن ايش السلام تمطط دي فرنسا شو السلام وليش ولا وين دينا دي سمورت والله ما فاهمه ولا مدام سميت كنقولوا شو دي غير ما تسنى تقشش دي فرنسا شو السلام qu'est-ce que c'est quoi la différence entre une femme et une différence mais هكا نبغى كون نعيش لا بيل في كومام ميم اذا كنت عايشين بيل في مي سي با باري كومام انا قال يحيى est-ce que tu as reçu les photos oui j'ai reçu j'ai pas reçu je regardais de la vidéo guise خميد لا فوتو هناك
ميرسي الكونسول. لينا شقعة من شوية د الواتساب. Ok. Je suis un WhatsApp. لينا يا لينا روح على جوجل ناس مدير شو معسو الموني الموني مصيب واقيلا Je لينا sais qu'il met derrière un واقيلا لينا profil. كمشقعة ديكسيونير. Non, c'est pas ça. J'ai compris, le Moni, je le connais. Mais Gridar, c'est un profil Miseka. Je Non. l'ai supprimé, n'a bloqué. صافي لينا الجويجه راه هذه واش جدو في ظهرات الجويجه. شطحس تتعسق تنتي فلس. داكور. واخدي عندي مشطح زوجة كندا غيهوى الله سيدي يا عمرها قال ادنا ركني من طرونطو واخيل. والله العظيم مريك الخير الله جنة تزرع واكيل الخير مشطح ونهار زوجة 25 عاود لا بيا ماشي طرونطو اك 50 اللي غادي طرونطو على بيا شيني طرونطو اك 50 اللي خم طرونطو هذا ماتشي تو سويت كون لم تقرض ياك شي 8 سنين كاين يجي 43 مي كنت بان على 50 كي يتبان 20 كاين حتى البرد صح والله كاين يذلب الوقت بلبل تولي كلا راهي هذا تنجز خليه يخدع بلبل تندير الجست معنا اسمو دريا لو كومونتير عشان ينادي جبان المقرص كاين جون ياك كاين 20 طون كاينين ياك ميدي 18 على بيان صحيت ميرسي ملي تمشي تبان مقرار امشي علمي مشي علمي تبان واحد مقرار بيبر واحد 38 يا لينا امي تخدم الموسيقى ديال الزهري وندا نساد موسيقى كيسيف كاين انا غيت با دمجر الموسيقى كاين مغارب خلاص نفس خميتي تكون ماشي لا الموسيقى ماشي بس لا ميوزيك جون ساعدات صافي دير لا ميوزيك الناس اللي تيختار صافي لا ميوزيك كمغار صافي كنمكيني لا ميوزيك Oui, en tout cas, Nkini comme jamais jamais joué la mie, donc Stram Fegui, peut-être elle est âgée, pour moi c'est un compliment. Hein. ايه زين طلسن نينا اكسترا سي بور سا أنينا سالي ديوالنا قلو غلد ثاني غلد مصطفى سلامة مصطفى تروحوا في الجدار زارتنا بركة مصطفى لا ما تجيكم خاص تجيكم سوبورتابل ما تيسوليو داين نزل لا السفري الحبي والحبي داين واش ناقصه شطح هكذا مولانا سيدي ما تساعد من هذا بيان ناعس نكزلي عفارت الطواث انا صدقه شويه ديس يتشكاضا شي تشكاضا راه مسطا ايه موضان نفس الشيف نفس كاس انت موضان والله بون هذا نغلا فيش اش دوالي ان شاء الله كلش ذي العيوذة تاع غورنا قرنس العادي بسمي الخير الى قضي لكلش يا الكاز نطسك الكازني ديش كاع لي ميساج اليسد خدم غير فيش كالكاز لي ميساج اليسد حاش ما يتشور الكاز كنديرو الحقيقه يمرني جو برون كلكو بروفيل بس قالت نقرا غوني تشينا صبا ودو في دار ما مازال صبا
ربح اجد ذاك يعاود على الماتش نعم ملي نخدم على ربح Oui. alors 40 ans 43 que tu as ربح نعم alors لينا الماتش Tiens. jamais ce match على ربح سي ماتش اون فوا خلات النضيد عند شي درنا عندي قد سي تخدم بنا خاطر تاع تليفون كيوث فوق الطيارة تيجي قصنا توجور دلوان شوية هاكنا نينا هاكنا Il n'a pas matché. العيد هي شويه كان المريض ولا شي تناك. سي ماتش خص بحاجي بلا ما نولي ندمن با اللايف غير بزاف ترو جونتي ترو جونتي نورمالمون سي نروح نحضر اللايف هاك الماتش عطينو في راوند كي ماتش خصني على كل حال ناني تصحيت ناني نساول الصالير دو ça correspond ناني داك كي انكوراجيني بسيكولوجيكمون مي دوحنا على اللايف لا قدر روحك ماجد يزقد كانينا ماجد عاد ولا تمدي في قدي فانا رايك حق ربي دابي لو كان يوش كاع الماتش في الشاك كان ندير اللايف ديالي وي كيجيكو خمن وكذا يجيكو جلندا Non, de toute façon, comme ministère de la colonisation, on a dit ça, il y a juste chez le live, commencer tout quoi. Bien, ma partager dans le live, même chaque ami, même. زعما شي عظم يسجل ولا ذا علامه ديالي ديريكت نو خطاي مي كونت اون ماتش زعما دو بيرسون وتتوغال نتاعها فما لا قدر لا لا قدر لا قدر سورتو هذه حصه التعارف وساني مزوره نروح الي سون لو تور Moi, tu vas féliciter quelque chose, tu peux donner un cadeau aussi, manger. C'est bien. يولي دير لي سمير ني غامدي ماتش كنت ناكني ليا وي نيشان مي ناس روحي شي قالت تصحي ناس فوالا تزوج جيتي با سيغ خسرتي كان ميساجي نيس بوركوا با ومن بعد ندم لا نو اي غير يندم لا بيانينا مش تعرفي زعما حسا نو نو طولت كومنتي نو أزولا لله صح العظيم لم ينكك مجري هي مثلا مصطفى ذا انا غا مصطفى يا خاغ سلاف نا ولا داكشي نبلبل ثولي مت ورد هضر مورو نينا تنشقع من البروفيل عقلي ذا كانينا ماشي ذا انا حنتسكن ما حنتسمستر شي ذا نصوح اني ناخذ لا ميوزيك مادام فاك مسكسي ولا جي ان كيسيون ا بوزي ولا شحال هاكي فا سديني راه حنيت صافي سي مون بوين دو في انا كي تبدي نحكي انا راجل جو فوا با اي غير في حدايين باغ اكزومبل تقبايلين يزدغن ديال اوروب تاكيدا سي مون بوين دو في كان رايو كان بزاف باش دنو قبل مثلا غونستيد باي واحد انت فغايا ديال سي تمطوس نتمورس هي اي غروت صارتها لي جون نتمورسي قبايلين باغ اكزومبل شتي تقبلوا داك ساوي سميتو تاع فرنسا سيريو شتي يزوج نغرس شتي تزوجوا اكساوي نتسال الكاز نكون غير لي زابيتود لي تراديسيون كابيل داك كازيك ساوي تمطوس الخامس كيف كيف ولي كيف كيف لا سي با فري كيف كيف مو ترى تاكسو غرف لا كيف 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 لا تدعوا داك الشيء اللي تدعوا ديك سموها تخمم كواسات كروح
انا مية كساوي كساكر انا كيف سيدي ما ثاني دنقار ثاني كي قد نضل لا مية ما إلا كشتي تسعة 50 سنة دا وضيو ثيزان 25 سنة بيان سور تغي ما راه يدك كشتيني قروح ما سنة تروح بعيو ثيزان 25 سنة سي با نورمال سمحي سيدي راه الدور كان على صوب الماجينيك يمكن هذا كذا انا سي مون بوان دو في فكرت كان كي الراي هو كنت تخمم ما كان دني مي مادام نبدا ريبوندي ماشي ذاك وعي تا هو غير فرنسا نو شي ديما ممكن سمحي زعما راه شبح كي تيهوا مي هاتك ساوي هاد تقبل دي شوز تقبل لا بور اون الجيريان تقبل لا ليست دارت حنا ليست مورتيكا تقبل لا سيدي دي شوز وتقبل لا باسكو زغدت وحده فرنسا زغدت زوجات مازالو كي دار انا الحيوط بيان دينا دي En plus, Rillen, c'est facile de faire les papiers, nier كل ما يلو ساعة l'espace, elle doit déménager, elle doit trouver un appartement et que ça باش تسعو لي تساع باش تخدم كل كواغوز, c'est pas facile. انا مية ماشي لا كيسيون دو بحال كونكزم غوال بحال كدينا غوال اسمي الله غيتموت تفت في تعيشيني فرنسا قارنتي دوي بياكا تفاميل تركز العالين سني قارني دوك ذهني اللي غادي يسهل اقل يساعد دار قال نقارنتي دار كون ساعه واضح يسهل تا زعما مش وين ما تشوفش حاجه بس صايب جاب ميساج سيدي غندير قريب الى قلا مرقينو غثر غا من لاستيك ما هو تصور 55 ما هو تصبها 18 احق ربي يمكن كي توالي وقاد يسعنا الكواغو تلاقي خطر اشوف غا شو شونجي ما الا تخدم مديسين تكلم كلكو بار فاش كتكمل لينا اول نينا فازي لا لازيك تاوي انت بطوط ميم دي روميين فازي وفهم تبونسي ويلي ساعنا الكواغ شو يمكن وقاد توالي مشي توالي وقاد يسعنا الكواغ هنا داكري فرنسا وسعنا الكواغ vaut mieux qu'il fasse connaissance dans la vraie vie اللي سين نتقشني dans la vraie vie je sais pas كي نشري في الحاجه نغاشو باش تقشي سنين ثلاث سنين وقبل تونكاجي يزيد اي دس سنين ديجا tu vois donc الكواغ ذا شنو الحاجات المشاركين ذا شو باغ اكزومبل je sais pas le travail nar je sais pas nar des amis en commun زيفانينا ترى كوميم قرب 10 سنين ذاك تسافت في حداين بغانتا غنتا قبايلي وين ساعنا بغانتا تزوج انت سوريو زاد شو قارنتو نومينالا ما يلي ساعه شغل لا السوساني الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس mais là tu fais connaissance كل تقشيش تلام زعما دي زامي نا دي كونيسونس كان كاكيا ومن بعد سنين الزرا مشي تخمم الزرا كيمشي فيا زرا سنتي حدا وذا قلت قبايل 6 7 8 وقولني سنه وساعه الكواف اتدوقس سنا كانوا ساعه الكواف دوقوس ساعه الكواف شغل يدير سمحي هون ريبوندي بارابور تقبايل كان سبوز على كيسيون مدموزيل قد هضر نفسها كاع écoute mademoiselle par exemple اللي كيميني تروح دون فاكونس على المورت c'est un exemple سوايا هي par exemple مي عجب لي في المغرب ماشي كاينين ضمن دير كيميني صافي با دير ولا كيمي تسافر كوا وعي توضر فرنسا نو مي عجب الخمره فين ماشي ديك mais là tu as une histoire d'amour this voilà mais الحاجه كي ça peut s'entendre مي السيني ضافي ديال تمطط دينا دي فرنسا باش كنت تروح غاس خمر اون هيستوار دامور داكي يساويها فرنسا سا با نساني كي فوالا ميرسي كنقول لك غادي تساوين لا بلوبار تو لاسي دي تساوين اركاز نسن تيثمور تنتفض الحال صافي 5 ans اكن ني 3 ans اكن شغل ميوسا نقبل دي ثمور من بعد انت تروح دار فرنسا بعد مي دوسا فرنسا بسيكم لو غادي تداكي كويسيد لا غلطاري ماني سي با اون ريفيرونس كاينين غاوند وينيك فان فرنسا غادي يروح هذه شمر في غالي سكاكا غادي يروح تسدي وتحرقا ني غادي يسالي عن بيزنس الله فرنسا وندفك لا حلاك ولا حلا دازك نعم سورت مي باش كنت صاحب كان تخدم لي بابي الزواج اسموز كتي دخليه نروح دخليه ذاك كيف شو سون بابي اذا عندنا كاين اذا خدام الحمد لله مي الحوايج كتهضر ما كاين ثلاثه موشنيه كوي الله يرضيك دا كل يوم تزهرات كل يوم دير مكتوبيس لا نتسلاوين ذاك تاعي لا نتسلاوين سمحي لا الحمد لله راه خدام الخدمه ديال ميرسي لا خدام ديك مورت هكا نزرر هذا الشيء دايوغ كنا قاعدين نخدموا ونتخلصوش ما على كل حال بارابور صحاب الغرفه نتخلصها راه وساعه كرا لي شارج د الواي باش انا رزق وراي انا نتكلف في جورينو ماشي كيف في فرنسا بصح
ياك نزرى رجلها لو كنت نحكم على ذاك ان شاء الله ما ضروري توك شي ليباتير ولا شوك جواج تورا فوالا أنا شي قانون ناس شويه جنوا سيدي باتير ما كدير السيده كاع ديبريمي يصبون المور عليك ياك وديني لو كان يدو فاهم لا كي ساعه دام واحد وداك فرنسا يكون يصبن المورال بس هو لا هي تو نوار كاينين يغاون لابروش بورغاز ذاكي كان يدني نيغ لابروش بورغاز كاين لا ويتي سي فرنسا زعما بغا غنزوجو باسكو دي فرنسا فوالا تزوجو باسكو زعما عاليه فوالا تصاغد باسكو سنوس فوالا تصاغد باسكو زعما كاين فوالا تصاغد باسكو دي فرنسيس لا c'est un critère يعني il va biaiser la relation la relation que sera basée sur le fait que فرنسا اكيد هو فرنسا اول سنين كي ديبوين ماشي نكينو تصدر الراقيه هكاكا دونك سي ديريت دونك الديبار la relation il est biaisé خساره دونك سي بور سا كسر واقع ابري كي تخمض تدراكي يوسي سمغرا تسعى لي بابيي كي كنتي ذاك ناكو يدي يشبحن وسنت دارو بالتصواري ديالنا انت دارت والتصواري ضاره مساكيس يونا داس واحد ساعه فرنسا كي تحوس تمطوط هذه جوج دقائق شي اثنو يسدع فرنسا واحد اش يتنادى دي جوج صح ماشي هذا الكوا اش تنادير وين تنادير عقلي دير بورا بيض واد تنادير تنادي وانت تنادي سولاوين تولي ديوت لا دار فاك تقارج اكسبتيون سون بابي لا فا تغليد تنفهم على مليح شي زفر الاميا تنفهم على مليح شي زفر زعما كل شي لعيب هذا الاميا كاين ساعات 3 دراري 4 دراري تاع ايوا كلاميه وكل شي لعيب هذا توفيق اما 5 دراري ما تاع هذا ندم معاك دينا تقبل لي زونفون او موان دينا تقبل ديفورسيا شويه سون زونفون لا كم دينا على بليبار ديش ثلاوينا ميركزنا لا بليبار خاطر الا قتزرا شو تبغيض لا كرا لعيبات سي هذه يرجع قطر في هذه يرجع ام كاس خما يا خلاق سي تو فوالا بون نكون دينير بون نوي نينا نسرح Damien. هيا صحة العيد نون encore une fois تعقدم بيان ان شاء الله كل لا فاميلي ان شاء الله هذا وداوي دي بون نوفيل كيدعو كيشنادعو ميكس تاع عنزي صحيت تاع كي تخدم ظلاميه نينا اوسي صحيت فريمون Merci Noël, bonne nuit. Nina, à demain, Carla, salut. Tout le monde. Merci Nina. Merci. صحيت الاميا اسكا Merci Aska. الاميا ميرسي